Salama sita musule sia paiman sidupa kaboro la komintu siulu solanasang lante penanda bisaranna po matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube IKB Bahasa Toraja. Kadanna puang latabasa lan atu yate dia lalamai papudian 147 angka misa saya lako sang pulo misa na angka mak penduang pulo. Apa dolo latabasa tu kadanna puang mai komita mas tambayang. Kurean sumanga opo matua ki patingo mati olo malabi milan atu yate. Pak kaboro mi mamasemi tang leluk payan lan katuangke. Pagari kani dio memintu dosa siakalan ki kasalan ki opuang. La ulendui buangan kada tanga sia penggauran ki. Ami mak kada lako kami ulendui kuasa pena masalo miki mamali kani orang itu diona kadami. Lansangan na puang ki puang Yesu ki masambayang mati olomi ambe ki daw suruga. Amin. Tae na alay penaan na tu kamawatangan darang. Sia tae na porai tu iti telang loli. Ia tu puang na porai tu to ungkatakui sia ia tu to uranuan kamasukanan na. Angka 10 saya lako 10 misa. Na dipakondi na kuwa uranuan kama totoran masay lako. Sulu salanasang tu dikamasay lan puang Yesu. Mintu na tu film ba tu penontonan tu isin na diona kama totoran. Manasa kumua ia tu napak petirewan. Ia mo tu mintu na matoto napak kalean sia kama bukuan na. La diona muane, la diona baine tu si malapu sia mawatang belanna ia mo tu susina to tu nani tau untirai tu tanda manasana kumua matoto tu tau ia tomai inde duka moto dinani untiro malese kumua ia tu kamatotoran sia kamawatangan ia memisa apa nakalo sia napurai Buddha tahu lan telino iya teh. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Apa ia annalan mai surak madatun na puang matua? Tai anna susi pahang na tolino ba atu tai anna susi pahang ia to. Pembuda di pak pokadan lamai kadana puang kumua ia tu kamatotoran sia kamawatangan pak kalian. Ia memisa kama tampuan sia ka usatuan kale. Lamai angka 10 pak basanta atu yate. Dinane untiro maleso itu kumua ia tu puang matua. Tai anak kalo ba tu tai anak porai tu kama watangan sia kama bukuan na darang. Sia kama totoran na misa muane lapu. Belana ia tu mintu na to. Umba tolino lako kama tampuan sia ka usatuan kale. Ya moto analamai ayak sang pulo misa pak basanta atu yate nani to mapudi umpama lesoi to kumua ia tu mandu melo sia si turu katonganan na puang matua ya motu mataku masiri sia maranuan lako puang matua diona kama masian sia kama sokanan na. Sulu tu dikaboroi lan puang Yesus Kristus. Ulendoi pak basan atu yate. Nani duka puang matua. Ulendu ito maapudi. Untambai ki sia unadai ki solanasang kumua. Anta tontong umpamadiongan pena sia kaleta. La umpudi puang matua. Tusumpu mamase. Liu kaboro. Sia kapua tu kuasanna. Yamanna tu puang undawan di mintu kamanarangan. Yamanna tu puang undawan di mintu kakuasan. Sia kamatotoran. Tu umpasundun pak kaborokna. Lako kita torotolino sia mintu lino sisola mintu isinna. Lan puang Yesus Kristus. Amin. Tamas sambayang. Kure semangat tu kadami puang, mang kami papesanan lako kami. Daang kisatuan kale kilat telino, sangadina usatuan kan pak kaboro sia kamakuasan na puang.
patu matoto kan opuang la umpo gaoi. Lan sangan na puang Yesu ki makure sumanga. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua. Tontong ki pelaku lako kita selanasang kumua. Ta pak bagian nih, saya subscribe ite kadan na puang. Kure sumanga puang tontong umpas sakiki selanasang.